106.5 FM. Sunju Chaiquipi, como tú lo querías. Rimarinchi Tarcisio Ispechayaykamun ancha uyarinayki Quechua Siminchikpe programa regional Chayaykamun wasikiman llaqtaykiman tukuy willakuykunawan rimanakuykunawan pusaq paniyuqta sapapunchaw Cuscanchacuzo, Radio Jarivento 106.5 FM Sunju Chaiquipi. Alinto tawajile kuna paliguna alinto tarima kuikuila yapa chiliakichikpaj kunan kaichi 5 itutapi kunan tarikulachkanchik ya kinsachun kimsa punchao abril killape kimsa punchao abril killañari kunan punchao killaykunan pani chaliaykuna imanaraq ikanam tarikulachkankichik imanaraq ikanam kakulachkankichik awqillaykunan pallaykuna llapallaykichikpaq rimakuykuylla riki punta qamaripiqa taytanchikpa sutimpi chayna tariki rimakuykuylla escucha Alejandro Alvarado, gerente de la radio, el programa Luxerimonampa, permitilawanchik riki chaynata riki rimakuykuylla sapakamapas riku awqillaykuna pallaykuna quizás qamkuna punchawnikichikpas kachkan riki onomástico nisqa rimakuykuylla riki chayrimun qamkunapaq sapakamapas. Aviso a la comunidad toda pan chariaykuna kaywillapi riki machuchakuna payachakunapaq pensión 65 pikaqkunapaq junqa riki kay pensión 65 lentes ta machuchakuna payachakunaman allinta hawakunankupaq chay lentes de contacto nisqantaya ahí chayta riki entregachkanqa kay lunes punchawta martes punchawta kay pinchus llaqtanchipi awqillaykuna panchillaykuna chaynaqa chayman asuykunaykichik pensión 65 pikaq llapachaykichik riki mana haynawata chaskiqkuna haynawata chaskirqankiña hinaspaqa manaña atinkiñachu kunan wata chaskiytaqa chaynaqa riki allinta hawarikunki riki allinta hawarikunki kay punchawkuna entregaykullanqa lunes 8 de abril ñawpallaqtapi awqillaykuna pallaykuna entregaykullachkanqa kay lunes 8 de abril nisqan punchawta chayman riki lliw vecino llaqtakuna desde Alporfuna upanqa chaymanta riki asuykamunaykichik kay Vinchusmantapas picha igual kay Chimpalawkunamanta Anchacuasi Arizona qamkunapas rinaykichik riki wawqillaykuna pallaykuna kay lentesman riki kay Wamangapiqa cuistakullanmi lentesqa wawqillaykuna pallaykuna haykata gastawaq chay análisis nisqallanpiraq valor de análisis llapiraqa valor de 100 soles chayna promedio claro wakiqkunapi tumpa minuscha kachkan wakiqkunapi tumpa más kachkan chayna rikaw promocionkunapi hasta 60 80 chaynakunapaq kachkan pero presionqa chaninqa riki 100 soles análisis llaraq chaymanta lentes tam qusayki nispa niykusunki haykata pagachisunki sapa lentes kachkan mínimo 150 soles, 200 según riki calidad niman hina wawqillaykuna pallaykuna chay vidrio challanraq chay aronqa haykataq cuestakun chay según riki fino chusco o allinma tumpa maniswantaq tumpa magnichakuna rikaw mana gustanakunapi hina rikaw chayman hina riki chaypis igual de 150 para arriba wawqillaykuna pallaykuna tenqa haykatataq gastaruwaq chay lentes churachikuypi doctor Marispa mínimo 300 a 400 mínimo wawqillaykuna pallaykuna chaynata gastaruwaq riki chayna gastanaykitaqa kay ñawpallaqtapi riki pensión 65 pi kaqkunaman entregaykullasunkichik kay lunes 8 de abril nisqanta kay ñawpallaqtapi
ñawpa llaqtapim entregachkanqa kay lenteskunata chaynaqa ñawpa llaqtama asuykunaykichik chayatariki martes 9 de abril nisqantañataqa Joñani Laumaniki illarina kay kullachkanqa wawqillaykuna pallaykuna Joñani piñariki entregachkanqa lenteskunata chaysiki Joñaniman rinaykichik llapachaykichik paqcha runakuna comunidad paqcha nisunchik Chaquiqpampa, Cuyuan, Candabamba, qamkunapas illaychik ya hasta Joñanikama Joñanipi qusunkichik lentesta chaqa nisqaykichik mínimo 300, 400 tanka kuchupiriki gastaykullawaqchik rikaw chay lentes rantipi notianqariwapiqa gratis kanqa entrega de lentes pero chaqa claro gastachaykunkichik riki chayman ripi rikaw punchawnikichikta tiempuchaykichikta quizás aqueja riki bueno mutuchawan o carruchawan taxichawan rirusa ya mínimo ni pachaktapas gastan ni 50 solitapas gastan kichichu entonces aprovechaykuchik wawqillaykuna pallaykuna kaytam riki organizaykuchkan pensión 65 oficina Cian Vinchos Tambo Paqcha hay kimsanmanta rikaw organizaykuchkan kay entrega de lentes ñawpa llaqta y Joñani ya pegamos a Jaycapi en ñawpa llaqtapi 8 de abril lunes 8 de abril Joñanipi 9 de abril chaynaqa riki y muyurispi pejakuna caerá mayo tocondolo chaykunatas bajamuychik ya corazón de ñawpas qamkunapas richi kay laumantapas igual rikaw richi Chinquiray tukucha hanankuna palmadera chaykunapas richi igual riki waka Chalhuamayo chaykunamantapas bajamuychik ya gratis llakachkaptinqa aprovechaykuychik wawqichallaykuna pani challaykuna llapaykichikpaqmi kanqa riqkunapaqa riki lentes pero nishkani riki mana haynawata chaskikuna haynawata chaskirankiña ña ñawisapachaña kachkanki bueno qampaq manaña kanqañachu rikaw pero ichaqa mana chaskikunapaq todos los pensión 65 kuna ya chay lenteshata riki chaskikaykamullaychik gratis llaqa riki marrimari riki wawqillaykuna pallaykuna marrimari kay programa llanchikpi Willaykuna pallaykuna kay willakuywanik qallarilla sunchik waka Estados Unidos laupis doctorkuna tarirullanku bakapi chay peste unquyta mana cualquier peste unquycha ari bakatapas qunmi kaw chay fiebre aftosa nisqa peste unquy peste unquykunapas qunmi kaw mana chaytachu astawanqa chay wallpapa gripinta chaytam sutinchanku riki gripe aviar nispa o aves wallpalla sino aves kanmanchik palomapas urpituchakunapas pichinchorushakunapas pero chay aves gripe aviar chay gripitas chay pistitas riki mirachichkan vakakuna mallaymam inatenqa si nichkanki llapa chay aves de corral, aves de campo, aves voladoras llapan urpikunapa gripintaq chayaq hinaspaqa imaynan vakaqaq chaytaq kuntaqyanqa pero chaynata satarirunku wawqillaykuna pallaykuna mayqin astawanqa Departamento de Servicio de Salud del Estado de Texas kay México lawan tupanakuq chay Texas nisqan chay estado acá Estados Unidos pe anchaypi wawqillaykuna pallaykuna tarirunku chay vaca lecherapi imaynanpi astawanqa riki hukurunas unqunman kasqa gripewan inatinsi riki analizanku hinaspa riki gripe aviarniyuq qam kachkasqanki nispa niykurunku seguramente wallpato iwanki o mikurqanki otaq riki palomakunapas kachkan chay mana wallpaqa kanchu ni chullallapas ni riqsinipaschu nin riki natenqa imaynanpi a ver kay gripewanqa seguramente vecinopapi chaypi riki contagiakaramunki manan nin vecinoykunapapas kanchu kay wallpankunaqa nispa tenqa maymantama imaynanpi mana estapupayaptinkus ari ñuqaqa vaca challaymi kan chay vaca leche challatam upyachakuni
tarpukuynikuna kan chayllawanmi ñuqa kawsakuni nispa willakun. Ñatinsi chay hatipanku naspa riqninku kay gripe aviar nisqantaqa transmitichkan vaca lechera lechintakama. Ñatinqa imaynatataq chay vacaqa contagiakurun kay gripe aviar nisqanwanqa ancha investigacionpi kachkanriku wawqiraykunaqa kay asunto. Solamente nisqanku vacapa lechenta upiaspan chay contagiakurun gripe aviar nisqan, o sea chay wallpakuna chay urpikunapa gripinwan nispa chaynallata kayqa vaca lechita upiarqa, pero chay vaca lecheqa maymantama contagiakurunqa si gripe aviartaq manataq chay vacapa chay gripinchu chay fiebre aftosa o chay wakiqa gripikunachu. Algo raro, algo sospechoso wawqi chaylaykuna pani challaykuna y vaca lecherawanraqtaq chaywanqa riki ima pasakuchkan kay Texas lawpi vaca leche upiayta prohibinakuchkanku. Kisucha mikuyta prohibinakuchkanku chay lluklukuna mikuy chay sueruchakuna mikuyta prohibinakuchkanku porque niqaramun gripe aviartapas kunanqa vaca lecherakuna contagiañam. Venga qunqaytapas chay vaca lechechata upiaspayqa gripewan unqurukuyman amaña upiasaqñachu, amaña rantisaqñachu, amaña kisuchatapas mikusaqñachu. Wawqillaykuna para ñuqa kaymantaq algo sospechoso, algo raro. Imaynama a ver si chay runa mana kanchu wallpankunatinqa contagiakurun chay vacaqa maymantataq chaymantataq mana chayta willamuwanchikchu, simplemente nirunku vaca leche upiasqanpi chay unqurun nispalla. Imaynapitaq mana qatipankuchu imaynatas chay vaca lechera chay unquywan tarikullanman karqa. Icha palumakunachu altunpi yachanpas. Urpichakunacha chay vacakunapa chay wasinpi chay establo nin comunicado chay machu wasikuna uywapa puñunan. Ñuqallanchikmi qalapampapi hawapampapi uywachkanchik vacanchikta ubiqachanchikta ima uywachanchikunatapas llamachanchik alpakachanchikunata. Estados Unidos paqriki llapa uywachakunapaq kanmi wasin establo nisqan chaypi ukupi quni puñukun. Hawa lastaptinpas caso wasi ukupi miskita qunichapi puñukun sumaq limpiasqaraq. Tiene michinallankupa qurqunku rikaw naspaq tardenqa chayman haykuykunku. Ovejatapas, vacatapas, imatapas. Entonces chaypichun chay urpikuna rikaw kukulikuna o palumachakuna o imapas yachaymanpas mana yariki chayta willamanchikchu, pero algo raro, sospechoso nisqani yapatawan presunto infección de influencia aviar por consumo de leche de vacas. Atenqa chay granjas lecheras nisqan kay Texaspi fracasuman yaykuchkan mana runa upiayta munanñachu. Ten tukuy chayna cuentukunaña rikurimuchkan wawqillaykunapallaykunchik chayña tarikay Agenda 2030 nisqamanta rimarispaqa siempre rimasqa chayta porque manan pipas rimanchu, ñuqalla rimachakuni. Prensa peruana nimayqinpas rimanchu, yachanku yachaytaq. Investiganapaq kachkanqanpas investigawaqmi yaykuy chay Google nisqallanman, Google nispaqaw. Chaymi yaykuchayku chaypi Agenda 2030 a ver campesinokunapaq, ganaderokunapaq, llapa challwaqkunapaq chaypi kachkan videos, fotos, informes tukuy riku wawqillaykunapallaykuna. Entonces wawqillaykunapa nichallaykuna mal ñuqapas riki anqa rimakuytachu apamulaykichik. Europapiqa tarpukuykunatapas ñam prohibichkankuña hinaptinqa ima mikuyñataq kanqa chay nisqanku riki mikuymi pisikunqa. Mikuyqa pisinqa mana runa qhilla kasqanwanchu. Astawanqa gobiernukuna amaña tarpuychikchu nispa prohibisqanwan wawqillaykunapalllaykuna. Chaymi Europapiqa nisunchik ya kay Bélgica, Holanda, Francia, Alemania chaykunapiqa incluso Españapipas kachkan huelga o paros de agricultores. Mana campesinos, porque mana campesinos en su chacón, que Perú la campesinos existen. Pejariki granjeros, granjeros. Paro de granjeros. Paikona tractor ninkanje, tractor gante. Chacataikon kunyang man, chayna paro turagong. Mana kai pinacho que ñankona man yoxespa.
rumichakunata churaspa policíañata gas lacrimógeno hatikacha la gas lacrimógeno purichonga tractorlatam chakaykunku llavikunku policía pues yanqa sayapayan atinchuriki chay saykachis pasakunku policíakuna a veces tanqallanku llasa tractorta atinkuchu ni tanqaytapas y chaynakunata ruranku awqllaqa imaynanpi porque ña wakpi chay agenda 2030 nisqanta cumplichishkankuña hinaspa prohibichkankuña tarpuyta chunka hectáreapi tarpurqanqa kunanqa tarpunay huk hectárea chayllapiña chunka vacayki karqa kunanqa huk vaca chayllaña kanan yachasqanchik hina chay Holanda nisqanmanta hamukuq chay leche en polvo rikaw leche polvo de vaca chay leche soyallami puntataq purirqa riki chaymanta Holandaman chayraykamun riki leche polvo de vaca tenqa chaytapas manaña rurayta atichkankuñachu manaña yarqay hamukuchkan kay ñuqanchiklawpi ñataq riki imaynata haykaynatapas tarpuchakuchkanchikraq mikuy suficiente kachkan ñuqanchiklawpiqa pero ñan boluarte riki poco a poco purimuyta qallarimunqaña riki poco a poco disimulawchalla riki wawqillaykuna pallaykuna insumos agrícolas nisqallanta wicharrachimunqa Tayta Castillo riki kichachirqa vaca nortepi ariki acá kichasqa kachun riki fábrica de urea nispa y chay fábricakunatapas wichqachiyta munachkan riki ama urea kananpaq chaymanta riki poco a poco riki chay cuento de envenenamiento medio ambiente, contaminación ambiental chay winton riki poco a poco prohibichimusunchu wawqillaykuna pallaykuna laña nikichikña imapim kay tukunqa total prohibiruwasunchik tarpukuyunanchikta uywananchikta chay social protectores animales chaykuna riki prohibichimunqa hasta jue vaca alpaca uywakusqaykitapas kuchi wallpa uywakusqaykitapas amaña nakanaykipaq kanqa delituña hasta uywachakuna nakaypas alluqu wañuchihina rikaw alluquta wañurachinku utaq carrupi sarurun hinapiqa delituyuqmiki cárcelniyuqmi anchayna kanqa riki wawqillaykuna pallaykuna pipa punchawkunata chayna kachkan kay asunto entonces mana chayllachu kay agenda 2030 apakurqa enero killapi foro de Davos chaypiqa nimuchkan ya arroz tarpuqkuna prohibichik amaña tarpuychikñachu qamkuna llumpayta yakuta gastachkankichik arrozta tarpuspaykichik aschallapiña tarpuchaychik achka yakupa kanallanpiña amaña amasta tarpuychik porque yakutam gastachkankichik nispa prohibimuchkanña arroz tarpuytapas natinqa arroz kanqa apukunapa qullqisapapa mikunallan wakchanqa tarisunñachu kunanqa aprovechaykuchkay barato kachkan arroz aunque 200 220 según calidad ni mina chayna cuestachkan saconpe pero aprovechaykuchkay pipa punchawtaqa manami arroz mikuytapas tarisunchu y kunanqa kay Estados Unidos gripe aviar por leche vaquera malla y mama esto es otro cuento chino marri mari wawillakuna pallaykuna marri mari kay programa llanchikpi cuento chino nina chino kunaq piñakuchkanpas rikaw ñuqanchikmanta rin chaynatami imachakunchik rikaw yanqam chayqa llullam chayqa utaq manam allinchu chayqa ninantami cuento chino ninchik rikaw bien wawqillaykuna pallaykuna chaynta riki relojmanta rimarisunchik mama boluartepi riqun chaymanta mana tukuchkanchu rimay ari kay programa qallarqanchik hinata yaqa sapa punchayna hukña willakuyqa rikurimuchkan wawqillaykuna pallaykuna hukña chay relojmanta rikurimuchkan kay mama boluartemansi bueno manaraq chayta rimaykuchkaspa ña riqsichkankuña porque yachasqanchikna riki imamantapas ima tindamanpas rinchik natin rantimunchik presyopa chaninta natinqa riki bolitachata quwanchik rikaw sutinchiktaqa tapuwanchik imata sutiki imataq denenika farmaciaman ri kay ukulawpi mana barriopi farmacianchikpichu barrionchikpi vinchupi farmaciapiqa riki sutinchiktapas tapuwanchikchu rikaw imata munanki kayta wakta rantikuy quykusunki pero ria Inca Farma mi botica mi farma chayna kunaman ri
ima rantinaykipapas imatan tapusunki dinini kemay nisunki. O Limaman pasajita ranti dinini kemay siempre dinini tapusunki dinillawan pasajipas kunanqa inatenqa chay rantirun hinatenqa riki chay kidanña rastro boletopi rimachkanña anchayna riki wawqillaykuna pallaykuna kay mama Boluarteman regalasqanku reloj chay rastron kidachkan chay tiendakunapi ya tiene que ya periodistakuna hatipachkankuña porque fotokunata riqhuñuparonku ima fotokunapis mama Boluarte relojniyuq lluqsimusqa ima rikchaq relojkunas videokunapi porque Boluartepaqa riki kachkan actividad ninkunaqa riki sapa punchaw hinamiki huk waw hasta kunanpa rikao temprano lluqsisqa riki llapa ministrunkuna compañaq video kachkan chaypi riki imawan pachakusqan ima reloj utilizasqan collar ninkanchu manachu chay siempre hawasqalla riki wawqillaykuna pallaykuna chaysi kunanqa riqsirunkuña kimsa hukninkunata hukninsi kay tayta Oscar González Rocha paysi regalanman kasqa relojta kay mama Boluarteman pitaq kay tayta Oscar González Rocha paymi riki dueño de mina Tía María chay dueño de kay relojchaya inaspayta rehusas ya mama Boluarte relojchatam regalarqayki chay Tía Mariata kichaykapuayku llamkanaykupaq chay qhuri qullqin suwakunaykupaq paykunata nisaq pachasua paykuna pachasua mineros pachasua chaynata chay dueño de mina Tía María tayta Oscar González regalanman kasqa huk relojta chay reloj Rolex nisqanta chay precio chanintaya mana cualquier relojtachu kikin Aliaga kachkaspa qullqisapa kachkaspa relojta utilizan valor de 200 300 chaynapa chanichallanta mana dólares nimpa chaninpatachu hukniñataq pis regalanman kasqa tayta Roque Benavides dueño de minas Buenaventura Huancavelicapi kachkan kay Ayacuchopi kachkan chay minas Buenaventura chaymiki kay Qiwawilkawanpas dueño Qiwawilka kay upanqa lawapi chay mina kachkan pero manaraq qurquchkankuraqchu suspendisqaraq kachkan chay minawan pin dueño Roque Benavides manta rimaspaqa ña nirqaykichikña pay llamkarqa kay mama Patricia Benavideswan incluso apellidonpas tupan caro ayllu kanku comadre compadre kanku qusan kay tayta bueno mama Patricia Benavides qusanta sutinta qunqarullani pay llamkapakun kay tayta Roque Benavidesta paykunata pagan riki pero yapachayuqtas pagan riki kay warmichaykipaq kaqtawanña qusayki sichun pagarqa 1000 soles huk 1000 solestawan quykuq kayta warmichaykiman quykapuwanki 2000 chataña quq riki huk recibullawan y pin mama Patricia Benavides fiscal miki karqa imapaq ama kayna noticiakuna kay dueño de empresas mineras me regalasqa nis ama chaynakuna lluqsinanpaq chayna lluqsimuptinpas pakananpaq natiriki mana chayna mana allin rimaykunaqa rikurimunchu riki minerukunamanta pakanku riki pero mana gratischu pakankuqa qullqimanta rik pakankuqa regalomanta rik pakankuqa entonces ña riqsisqaña iskay minerokuna minero de dueño de minería de Buenaventura Roque Benavides y tayta Oscar González Rocha dueño de Tía María mana chayllachu kimsata nirayki chaypi iskayatara hukninñataq siki tayta Oscorima tayta Wilfredo Oscorima gobernador regional de Ayacucho paypas regalasqa huk reloj chata
Pero niscanco manas jucliatacho regalan mancasja hasta 15 otawatas regalan mancasja manas relojliatacho regalar gaga che 15 tawallatacho hasta che pulseras che conotas regalan más y casja che joyería niscanco natas regalan mancasja que hay bulu artiman que taita oscorima ya no vean manjinaña ña huk reloj rantis hampa recibunkuna lluqsiramunña y chay recibukunata ña nekao kay prensa mermelera nisqa ña publicaramunña kay mama Milagros Leiva Willax Beto Ortiz paykunapas ña rimaramunña kay tayta Wilbero oscurimamanta pay se regalan mancasja kay tal puncha wak tal puncha entonces fujimorismo rimachkan disimulado ya que mama Boluartipa contran pericao a través de sus voceros, de la prensa mermelera. Pero voto de confianza juega con acta, pero chay voto de confianza con aña animación. Chayna jaña, rexis jaña, incluso niscan rica que hay valorizado en $18,000. Chaynas cuestan mancasja chay. Mama Boluartipa regalas jan reloj original auténtico Rolex. Imapakta o imainampita rantir genas regalar ang santong punchao si ranting mancasja. Chay empresa banchero niscanmanta. Chay empresa banchero que autorizado que único tienda mano tienda cancho chay reloj Rolex chay precio chaning reloj rantico. Banchero con empresario con ame que joya que sepa con ame que maname cualquier nacho maname que ñojanchi que con aena bodeguero pequeños restaurantes upumam si es chayanjik chuche banchero manga pero que joya que sepa kakun kuri que chay precio reloj con atlante con a ver juco reloj ya a ver valorizado $18,000, $19,000, $20,000 juco reloj chayar entonces ñariki chay tiendaman asui kunkuña periodista kuna en aspa tapupayan kuña en aptin si chay periki chay registro de venta nishampe chay boleta de venta ni chay registran kurikao sunatman chay impuesto kuna paganan copa chay kuna patus registras gallarikao hayka perantikor rapiman rantikor chay anchay pis kachkanariki taita gobernador regional Ayacuchupa Sutin taita Wilfredo Oscurimapa Sutin chay recibo kunapi chay rantis kan recibo pia incluso ranter jariki chay garantía jonatara con gait suarachiko chinkaron o imaps pasaroten chay garantía sayachipunampa chay no jonata ranter gaps. Entonces ya incluso cajaya mana riki chay Willax Beto Ortiz chay con aliacho tajuichakurun incluso tajuichakurun ya chay canal 2 o más veces como latina rikao chay pues ya tajuichakurun ya chay pues hyparon chay reloj Rolex nishanta riki ranting mancasja según kay latina nishan chay Willakus mina 31 de mayo 2023 jay nawata anchay punchao taxi kan mancasja riki santun kay mama presidentapa chay bolito psotimpas anga chay manan ta pues nombre del boleto boleta número B I/B 002 -0003701 chay boleta piskachkan taita Oscurimapa DNI en aspaniochkanchik taj imarichak reloj claro características ricao chay pinachkanchik modelo date just 36 M 126 231-0027 oro rosa 18 quilates cristal zafiro costo base $18,250 chay kachkan chay libro pereki chay rantis kan libro o chay recibo kuna boleta kuna pia chay pikachu entonces manaña kay jareke mana yo ya oscoreba jani ba con tapote mana yo regalan hecho nis ba yulia kor jarikao
señores oscurimistas, mana, chayayan, jarimay, con boleto en mano, boleto en mano, sino que con registro de boleta en mano. Registro boleta de mano, que boleta choy, no, registro de la boleta. Ya boleta sotigricao, ya ni registro jalen pasaje tarantén que y matramite pa siempre me que banco naman incluso farmacia la pasado ni que tamaño no sé dini wan luxemon hasta che jampi con pero que boleta chacnicao ya pejare que registras ganis con ya sotikikach igualito pues. Ahí está todo oscurima para registrar que hay casa banchero distribuidor Nissan perico bajo legona palegona. Entonces es oficial o bajo legona palegona manaña. Señores oscurimistas, aunque rabian aquí chicaptimpas, cayan carima eñacho. O yan catumpa eñacho. Kay mama bolvar terigno limpio maquicham cane. Manaño hachamaki chocane, taita castillo miso hachamaki carja, a ver, taita castillo man chulia. Y man es bueno, regala con puncho chaconata, sombrero chaconata. A ver, pero llachtar una regala, que roras jancota, man, antes jatacho, ¿no? Y un camante con nada, pues chay flechan con nada, o sea, macho chay con una regala. Pero kikingo probas hango manami que o ina yachtan usumik. Pero el caso de regalo de gobernador regional, pues precio pachani, un reloj importado a Ujilegon Palegón. Según che investigación ina chay puncha oscurima caja manam nyoka ranter kanicho sutiwan chapipas diniwan chapipas ranter ganinan pakpas según registros chay punchao taita oscurima lima pitaricullarja. Y naspata chay registros nisjan kachkan registro de asistencia taita oscurima asuikullanman kasja chay punchao taj kay PCM nisjanman chay presidencia del Consejo de Ministros taita otarolaman en las chaype dejanman karjarikao volarte pagme apamuchkan regalo chata nis para que santungas kan rai con nis para que chay si chay mama volarte semana yang mantari chura koros kanya na tenga ya foto con una video con una pila yo se morcaña di chay reloj Rolex ko ako yagon palegona. Incluso chay japech cartas que mosiaruman casca periodista con hasta por jaco pipan macha regalo para una persona especial no había página digamos es para una persona especial ni para más vamos a volverte para merantera para morgan regalo llanta ni gacho no es un regalo para una persona especial jainin patapun kaya kucho pinaten kaman ang regalar kan chimataps ni gata gricao China kach kan ojile con palegona kaitaita oscurimaon reloj Rolex niskaniña reloj Rolex oscurima para antis kan pues ya con hasta boleta registro de boleta de venta chay ni kunaña a ver taita Castillo man regalas hanko y malaps kaina precio pachani en cancho pero Chajanenko ha sido un corrupto que esto que el otro. Chayna Holgen Kashan registro Kachkancho. Vamos a volverte paja hasta Yoxeramuña registro que ha pasado. Que hay tal banco, que hay tal personal, en valor de más de 1 millón de soles, 1.100.000 soles. Desbalance patrimonial. Chay con una señal Yoxeramuña, volverte con Trump. Y Castillo para remarcar es corrupto, cae no hasta holjitas chasqui cusja, cae tal si pagas, tal si pagas, rimailla, pero mana kunan cama y matapas ricurichimungucho. Ni chulia papil chayatapas, ni recibo chayatapas, porque can man cheja pena tenga, sotilla chicachcan banco, peacas banco pasa. Cae holjita ya apachicos hay que ni tinchum, ya apachipus hay que anispa chasqui cuicos pan apapusunki. Manam chay nacho. Ima deposito pasri que van contra te queja sutikiwan mi ipi chaskis hampa sutingwan sutikiwan y sutingwan mana entera pues Castillo mana chaina el hacho pero jognin mikikana nena yo gam jorgane tal día tal poncho
Hayka para señor ka mana chuya con tal putia jorge anchaya pas kanan meke ni chay pas cancho ning me hongman sikasqa jorjani pero mana jorjanicho payman jorjani payqa chaskiwarqa paypaq menispa jorjacho imaynaya hongman sikasqa imaña machayqa chay testikunapas kunan chinkaronña chay Karen López chayno hognin Werajucha Villanueva cho Villafuerte cho chay chinkaronña chay Werajuchakuna ni imapipas rikurinñachu juicio kachkinal tayta Castillowan y chaypipas rikurinchu hasta testimonio copas por falta de evidencia ningrikao ma yanqachasqaña entonces yanqalla tumparqaku rikinas querierachiwanchik rika como prensa repetikorqa sapapuncha sí corrupto kayna waqnatas chaskikusqa nispa rimakorqa ni reqa ni huk sol chaskisqanpas kunankama rikurinchu awqillaykunapa pero Boluartepaqa chaqaya manaraq presidente kachkaptin ya más de 1 millón presidente kachkaptin ya kay reloj Rolex regalos chaqaya cuentas bancarias millonarias chaykunapas kachkansi presidente kasqan punchaumanta kunan relojllawanraq chay joyería nisqañanwanraq beso awqillaykunapa pallaykuna mana ñuqaqa riki defendita munaspachu tayta Castillo favornin perimani no chihap kaqta rimaspa riki nankay Boluartemantapas igual imam kaqta publicamos qankota rimachkani riki mana chayllatachu regalarqa niskarqa mana relojllatachu regalarqa tayta Oscorima regalanmansi karqa pulsera valorizado en $9,900 y chay regalasqantañataqsi kay 28 de julio periki utilizanman kasqa kay mama Boluarte chaychik chay regalaspan nika alabakorqa nika humasonmi kay proyecto nispa qatikachakorqa kunan lograramon ñariki chay regalota riku awqillaykunapa pallaykuna chayta maypitaq publicaykaramunku ña chay prensa melmera nisqaniki como caso de Willax Milagros Leiva y waqiqkuna ña publicaramunkuña awqillaykunapa pallaykuna chayriki pajarin punchaw kunan punchawpi sitasqa karqa pero pajarin punchawpaq riki ña sitasqaña kachkan kay tayta Oscorima imapaq haykapaq chay reloj regalasqanmanta rimananpaq chaymi waqiqkunaqa riki kay congresista Alex Flores paykuna nisqanku amaya testigullañachu kachun sino astawanqa chaypi kachun riki como investigado paytapas taquchakusunña nispa riku awqillaykunapa pallaykuna chaynanpa rimay kakullachkan riki entonces awqillaykunapa pallaykuna ahí está chaqaya kachkanña riki asunto entonces chayta yacharunña kay Corte Superior de Justicia Ayacucho yachasqanchina tayta Oscorimaqa riki tiyarqaña uchkuwasipi riki chaymanta lluqsimurqa riki amaña masta huchallikun kiñachu nispa nisqa riku awqillaykunapa pallaykuna kayta kichaykullasunchik a ver un ratito FM te kichaykullasunchik porque wichqakuronmi riki un ratito ahí está un ratito vamos a abrir un ratito vamos a abrir FM wichqakuron tin kichaykullasunchik riki kay FM enchikta con anchalla rika vamos a abrir un ratito a ver internet demorachkan ahí está ahorita abrimos ahí exactamente listo ya FM ña kicharukun ñariki pampachaykullachi FM uyarikun nari wañuronma kay sistema rikao kay FM tarimachkas manara Oscorimamanta sigichkaspa saluditos para nuestra oyente de radio Jarivento 106.5 FM y programa Rimarininchik, nuestro fiel, kachkan michay nariki, fiel oyente, ricao. Mama Rosalía llaqtawaman yaranga, pa amerikitarikuyan kay corazón ñawpas nisqan centro poblado perek, pa ese zapatota uyarillawan mana lluqsimutayqa suyapayawan seriki, mana lluqsimunchu nispa riki lluqsichamuntiñatas hasta
puñuytapas jatisparaqsi uyarikullawan. Gracias mama Rosalía llaqtaman yaranga, fiel oyente de programa Arimarininchik. Bien, entonces ya sigues un chihuahua con una ña Corte Superior Justicia nin ñarika oitaita Wilfredo qamqariki uchkuwasimantaña lluqsirqan queriqa y anyasqa lluqsirqan que amañam chay mana allintaq portakunkiñachu nispa yachanchiriki imaynanpin uchkuwasipi kasqanta icha qunqarunchikchu manachu kayna nishu parakuna karqa hinaptinriki apurawchallaman chay maquinariata rantirurqa mana riki chay procesos nisqankunata respetaspan directo rikao tiendaman pasaspan payqa tanta rantichka hina rantiramurqa pero mana chaynachu rikao ñanninkuna kanriki imayna rantina chay proceso licitación chaykunata mana cumplispan rantiran chaymantami uchkuwasipi tiyarqa chaymanta kutiramuspapas ya completarqaraq rikao chaymi nisqanku riki kay mama Boluartiman relojta regalan pulserakunata regalan uchkuwasipi tiyarispa seguramente juezkunaman fiscalkunaman regalaykuran atiriki kachaykamurqaku pero ichaqa anyaykuspa nichkanku natinmi ama chaykuna chiqapchakurunanpaq ya juezkuna un momentito kaypiqa ya ñuqanchitas involucra ima waswan mejor ya señor Oskurima así que estás advertido qunqaytapaq kutiykuwaq Nispaña nichkan tayta Marcial Jarawayta titular titular ya nichkani wawqillaykuna pallaykuna sobre regalo Rolex chay nichkanrikao impunidad al prescribir casi todos los casos como el de las obras emblemáticas millonarias chaykunamanta rimarishkanrikao kunan kay caso Rolex hinatenqa chaykunata qhatipanqaku hinatenqa o sea kay reloj Rolex mantawaña yapachaykunqa uchkuwasimanpas kutiykunmansi wawqillaykuna pallaykuna mientras Ayacucho sufrichkan anemia distrito Vincho sufrichkan desnutrición crónica infantil nisqanwan wakchayay kachkan llaqtakunapi kachkan chay tupukuna sapa alcalde o funcionariokuna distrito Vincho Socos Ticllas chaypi yachanku rikao hayka tupupim kachkanchik pobreza, extrema pobreza, miseria, corrupción, desnutrición, anemia. Chaypi llaqtanchik kachkan mientras gobernador millonarios Rolex kuna, joyería kuna regalanakuypi. En vez de chay Rolex Boluartiman regalaykunanta chay Rolex pachaninta regalaykamunman huk llaqtanchikpi ima proyectollapaqpas más de 100 casos de corrupción kapuchkan kay tayta Wilfredo Oskurimapa hinaptinqa ña nichkanña wawqillaykuna pallaykuna colegio de abogados Ayacucho kay tayta Oskurimata amaya chay Rolex llamanta tapuyllachu kachun astawanqa investigasqaña kachun nispa colegio de abogados de Ayacucho solicitachkan fiscalía wawqillaykuna pallaykuna fiscalía anticorrupción nisqanta kunanqa sutinchachkanku Rolex Gate nispaña caso Rolex Gate ña como periodista de estación Wari periodista kuna ña hatipachkankuña kay Ayacuchopipas y tukuy chaykunamanta rimachkankuña wawqillaykuna pallaykuna tenja imapiraq tukurunqa kay tayta Oskurima mama Boluarte ña kaypi niskankuña Oskurima dará la hora tampayqa hon reloj Rolex kunata regalakuspa nispaña Perú 21 igual que medio de comunicación nacional incluso Milagros Leiva, Beto Ortiz rimachkankuña manaña kayqa pakanapa hinañachu ari haynipakuna rimakachaykarqa pero kunanqa astawan porque ña boletapas rikurramuña hinatin boleta rikurratanqa ya confianza porque kaynakuna publicasqa karqa haynimpa punchawkuna imateriki Oskurima yanqam chayqa llullam chayqa nispariki rimarqa pero kunanqa boletawanqa manaña ni pakanapaqpas caso kanñachu wawqillaykuna panchallaykuna chaynam kachkan kay asunto
Entonces, cuidadito, taita oscorima, uchcuasiman, kuti ima kuchkawaj. Amana chayllachu kaita junjachkasjani. Oscorimata konanja tumpachkanko imawan. Corruptor de funcionarios, empezando la presidenta de la República. Chaynataña tumpachkanko aujillegona palegona kaitaita oscorimata. Es un corrupto y a la vez un corruptor de funcionarios. Ya en oscorima ya está. Juco chakin uchcuasiman kutiko hinaña kachkan kai investigación más avanzada que no tenga más tijupachaykonga cuatapachaykonga hinatenja chay colegio de abogados de Ayacucho nisqampa ña solicitachkanña mana solicitallachu si kuna pariki chay fundamento nisqanchakunata churachkan kay kasupi kayna kasupi según ley tal nis pariki ya yachachishkaña fiscalía tapas fiscalía llamkayman churakunanpaq riki wawqillaykuna palichallaykuna que dirán los warillaqtas tayta oscurima chayri que defender jariki hayne para fiancam chay enemigo kunam chay Uluarte pa contran perimanco esos son los y manejan súbditos nis paracho nis carga súbdito chonerga escurima regalaico ya reloj chata chaymanta hampa contra equipe Boluarte contra perimanaico pagnisba manamik manamik kiki kimik huchali kuchkanki taytos escurima chaqay sutinchas gaña kachkanki como corruptor de funcionarios. Funcionario con corrompen presidente manta jaya y cospa. Chayna con una kachkan kay asunto. Más rimari kay programa yanchikpe más rimari. Kunan punchao tagriki que taita Gustavo Adriansen y gabinete, o sea, para ministro Ngona, Rerjaco Congreso Manche voto de confianza nishan mañaco. Ten mi congresista con Arique, Juiculianche voto de confianza nishan con 70 votos a favor, 38 en contra, 17 abstenciones. Pero que taita Gustavo Reja en apuncho, incluso ministro Ngona tas cambia de corja. Mana gratis, cho. Che voto de confianza ta chasquikoiko. Manatas gratis choca y congreso en allá presidenta tía aunque Rolex asunto ima asunto ña jawaikip katempas nispa saechichkanko mana wawjillay con parekona imaraiko joljerayko Mama Boluarte, Manaps, Kaitaita, Gustavo Adriansen, Palacio Legislativo man ya. Palacio Legislativo man Rich Captain. O sea, Congreso así man Rich Captain. Ña, Joicorjaña 50 millones nisjanta que hay Congreso de la República man. Que hay Mama Boluarte. Adriansen, voto de confianza hoy con Ampa y Pai Tarike ama che vacancia nishan hateronan kupaj. Pero mana chaywancho hasta banca ya wake congrista coña presenta chcancoña, susel parece igual presenta y corja, aunque Pai taja consuman jorgoita una chcanco. Insulta y cosas hangmanta, rica orima y insulta y cosas hangmanta. Pues ya presenta chcancoña rikia iskayo kimsa ña chuscachcan hay pedidos de vacancia por incapacidad moral. Así que Mama Boluarte y nada sigue chicanarique Fujimoripa Ruras Janta Fujimori mi erante congresista con atarante joder que también paga de carga ya cae medio millón, 1 millón de soles, de dólares. Favor ni canaique para nisfame que hasta presidentes regionales, periodistas, ya cachcan famoso blad de videos, chaita me cachcan. Kai Boluarte che 50 millones nisjanta a ver y mapachta a ver chaita joikor. Chanine y mapachta sirven kai congreso. Y che julio que tacho invertir en gallachta para favor nimpag.
Chani con acá 50 millones está chasqui con chica me obra taroy kusun chica Ayacucho pe o kai Lima pe o Cusco pe mai pipas ni con mana chay que guay han kupaj mi guau que con para con guay hachan kupaj merik ah claro cuento angrica que tal o acta que comisión o a comisión que guacero o a croacero es cuento angrica gasta con gacuchay jolijita garanteron prácticamente Mama Boluarte y chaypa pasuten riki corrupción imagino oscuri marante Mama Boluarte ta reloj con ta regalas pan en aspa proyecto tari que maña caramo valorizado en 150.000 millones de soles chaña jolijita aparamos riki ni kamiga 100 millones para estadio ciudad de Cumaná nishan musu Ruanapaj y chay 50 millones de proyecto con apaj ricao ya firmas caña cachica mana gratis chojuy camor jarik chay jolijita hasta banja reloj Rolex joyería pulseras nishan kunawan aran timur chay proyecto chay imam sutin corrupción de funcionarios Caimao Boluarte hoy con Congreso man se voto de confianza para ama paita que Palacio Man Jorgonan Copa también se llama corrupción corrompich canarik está tu plata y cállate déjame trabajar chay no bajo con pan y chay con pasa cochcan mana chay ya chuca ni chcan ricao Keiko Acuña porque protege chcan corrupción del Rolex na pay con ataque importante ricao ya chay fujimos cuento ricao roba peso hace obras suacha kuchkan me pero reloj con una tapa chasqui chaco pero achachkan me que pero imata tagrora chkan yachtapa imata tagrora y con a ver distrito vinchos pa ima alguien obra tata roa puachkanchi desde gobierno central cancho y mapas gobierno local gobierno regional sí roacha mucho maricao y chacha huknin huku proyecto kachkan institución educativa cho ella chayta chuhapichi son chayla pues kachkanmik nis papas ay wow chale con parece con chaya tari caimanta luxerispanchi caimanta luxerispanchi defensoría del pueblo rike kai pica y comunicador man kai único comunicador kachkan pas kachkan rike chay recomendaciones kan kuna chay rike saya pa koy kuchkan kai ventanilla pica wow hinchikunaman yachas hanchina rika anim papas aguatapi manachum tas nurullar jari que chay yana petróleo nis canas hasta la mar juchapis liwan puros pan hasta uywacha kunata pues ya pachalwa kunata contaminador chairi que mana kunan kama solución kachkancho inallara ri chay playa contamina se kachkan la mar jucha contamina se kachkan inaten seri que chalwa kunapas chay pescadores artesanales nis kankona mana atichkan kuchu kunan kama chalwa itenaten seri que como mana ima llam kai kancho ni chay playa man harinkupas chukunan kay veranope se contaminación mi kachkan nispa mana rinkupas chukla playa con allá briskan que no tenga hasta negocio toco y chay pereke fracaso aujele con playa con chalwa kunas manan chalwa pa imaonyat mi kongako chay sabun chalwa mus pan kurante chakos pan chay pachakoko mi koko aylun kuman pachacheko mi kucheko chay educasco arma konata konanga manas kancho joleje chay con kay defensor del pueblo y que nichkan ya pachay afectas jaruna con ataya lista y chixumag tarike mama Boluarte taita Adrián Sen con Adrián Sen yamkachkani primer ministro ricao chayta lista y chiquinas paya chay kuna maniki kay Repsol saya chipuchun chay tiantiana kusqama ina ñas tiantiana kusqaña riki kasqa wawqillaykunapa pallaykuna ima hayka saya chinampas entonces kachun ya chay huk registro único de afectados chaykunapas nisparike rimarin kay defensoría del pueblo wawqi chaykunapa pallaykuna kay ventanilla pekaj wawqi chanchikunapa pani chanchikunapa favor nempe ahí chaytata firmamos kaniki con actual defensor del pueblo rico wawqi chaykuna kay comunicado kachka fichanta pues ñawin chaykuna manaña contento ñawin chasunchiñach porque kay rimas jayaymika que dice Lima 02 de abril 2024 haykapi kay comunicado yoqsimur hayna punchao ya wawqi chaykuna pero escucha ya kay comunicado jamana rik pasas hata chuilamos kay che hayna punchao mana que chisi ate morgani chuillamo y te aconan yari que willari muchkai kichi. ¿Ya está?
comunicado a favor del pueblo de Venta, título Defensor del pueblo en defensa de personas afectadas por derrame de petróleo en mar de Ventanilla. Nisparicao, chay pasacor, jarike, chay 15 de enero de 2022, Guatape, chay empresa Repsol, que Tasnuracher, jayapa, chay petrolota. Chay tayarike, kunan afectasa kunaman, sumasta lista iguspa. Y mañana pacuitapas chay chichón según chay convenio con amaina nisparique haremo yang waku chay con pariche con chayña tarike que hay noticias internacionales canta prima chay son chiquiari pucha con ella pasa con ella paña porque ya FMR había y piña caculachcan terremoto Taiwán perico waku chay con pariche con pachacuyo pasa corollan 7 grados escala Richter chay piscachcan que achka wañus hakuna chay pajarin con apaj más huilla cuichayamon porque más cana cuchcanco aujle con palecona conan ya sí que hay huilla cuichayamonan camaya ña caruña isjon guañucocuna chayentag pusaj pacha kiris hakuna pero chajaniscanco quizá que chay huichis hawasicuna pipas guañus hakuna kachkampas ya tenga pajaringuna minchakuna pa chay más canacos para que más ta huilla rimo achkasunchik chay nichkankota chay tsunami nisqanpis karumanmi pero peningo manam chay kangacho nispataj pero 7.4 chay wanqariki wasikunapas edificiokunapas waqtamparon sirirullaman marikasqa wawqi challaykuna pani challaykuna chayñatariki kaypi kachkan a ver caos kaychatan rimananchik karqa malayman hora ganaroskanchikñataq kay horaqa kaychata rimachaykusunchik apurau chayaman kay la unión nisqanpi kay arquipalao perico wawqillaykuna pallaykuna iskay waranja pichqa pacha corona tariki karuncharon o sea chay damnificado nisqanta rurawllan ancha parakuna ayna punchaw hayninpa punchawkuna pararusqawan ariki kay haynin punchawkuna kay ñuqanchik lawtapas hikutakaykamurqami kay hayna punchaw kunan punchawllañami susikachaykamunchik usyachaykamunchik kanja ese distrito de Charcama, Saela, Tauria, Nisqankunatarik afectaron el wawqillaykuna pallaykuna entonces hay más de 2.500 damnificados chaynatariki alcalde de la provincia de la Unión de Arequipa tayta Alfonso Chipana willakamon wawqi challaykuna pani challaykuna mana chayllachu hayninpa punchawkuna pararimuchkarqa ñuqapas hina parachapi rirqani que llamqapakuq lunes punchawta igual hayninpa napipas Pascuapipa rico nishuta parakamun chaysi wawqillaykuna pallaykuna hasta amawtakunapas chimpanku nisunchikya kay San José Ticlas nisqaman kay tomarinqa mayuntakama chakiwayqu tomarinqa mayo rikikunanqa purikuchkan yaku tin mana chimpayta tinkuchu chaysi maquinariakunaña chimpachin amawtakunata amawtakuna riki imaynata haykaynatapas chayananku riki institución educativa nisqanman chay yachay wasinkuman tanto inicial, primaria, secundaria chaypi yachachinankupas porque kay tomarinqa chay chimpankunallapi kachkan achka llaqtakuna riki waklaw llaqtakunaman bueno muyukamuchkanku hasantaña riki kay tomarinqakunamanqa munay mana munay chay patanpi kaq o chay altunlawpi kaq llaqtakunaman riki kay de frente tomarinqanta riki anki chakiwanpas hipichikustin marqachikustinpas chayllachkanku amawtakuna wawqillaykuna panchallaykuna chaymi mañakuchkanku riki hayninpa ña willamurqaykichik ña chakata mañakuchkanku rikaw ni chaytap ni pipas maypas kasunchu gobierno regional kasunchu tayta uskurimi en vez de chay reloj de $15,000 $20,000 regalanantaqa chaypi runapa chimpanan chakallatapas ruwaykachipullanman rikaw uk chakata simple chakallata riki runa chimpanallanpaq chayantaña riki qhipachataña carrupaqa rurasunchik nispallapas chay allin kan. Bien, con eso llega aviakuna ripukuni wawqi challaykuna pani challaykuna pajarinkunaña riki mas willakuykunata qhiparikuykusqa chaykamallachkasaq a ver rimakunataq kaypis qillqakachkan kanchu ima qillqapas bueno kunanqa ripuchakusqa paschakusaqña pajarinkama tutamantakama wawqi challay panchallay ama qunqaykullankichikchu machuchakuna payachakuna lunes tariki ñawpa llaqtapi entregachkanqa lentesta pensión 65 pi kaqkunaman y martes tañata riki waq qoñanilawpi ripukullani